Dobar dan i dobrodošli na još jedno predavanje za nastavnike i profesore u organizaciji Ministarstva prosvete i kompanije Informatika AD Beograd kao Microsoft partner. Moje ime je Nenad Srećković ispred firme Informatika. Zahvaljujem se što prisustvujete ovom predavanju. Evo danas ćemo nastaviti tamo gde smo stali, znači kod aplikacije Teams. Sad ću da otvorim ovde, znači stali smo negde ovde u samom dodavanju aplikacija, odnosno konektora koje možete koristiti kroz Teams aplikaciju, znači konektora za neke druge aplikacije. Ovo je jedna, što smo pomenuli, znači Forms je aplikacija preko koje se mogu testovi i ankete formulisati, a takođe, evo, pomoću konektora za aplikaciju Teams, iz ove Forms aplikacije može se neka kratka anketa sprovesti u okviru samog tima, što smo ovde i videli juče. Znači, formira se ovde preko same opcije ćaskanja, izabere se Forms ovde sa linije aplikacija i dobit ćete ovde jedan kratak formular za pravljenje jednog testa. Evo ovde na ovom nalogu, Teams nalogu smo napravili test. Evo vidjet ćemo kako to izgleda. Znači to je odelanje 3.2. Sada ću ja otvoriti jedan ovde, znači u brauzeru, učenički pregled. Znači ulogan sam kao učenik ovde. Otvorit ćemo ovde taj tim 3.2 gde smo napravili jednu formu. Samo da pogledamo u kojem je to kanalu. Znači to je matematika. I vidimo ovde, ovo su neki testovi, vidimo ovde znači opcije i odgovore za taj test i iznad toga je pitanje. Znači svako može ovde da odgovori na pitanje, klikne prosledi glas i nakon toga će se ovde ažurirati rezultati ove ankete u samom kanalu, znači kod učenika, a i kod profesora koji je pravio anketu. Ako se vratimo u taj tim, vidjet ćemo ovde da ima dva odgovora na pitanja, 50%, znači jedan glas je za opciju 1, jedan glas za opciju 2. Ovde nismo navodili tačno. Ali to je otprilike to. Sad ćemo pokazati kako ta aplikacija Forms izgleda na samom Office 365 portalu i kako se ona može iskoristiti za kreiranje testova ili za kreiranje nekih anketa. Znači ja ovdje imam dva pregleda, jedan je za profesora, jedan za učenika, pa ćemo ovdje, evo u ovom profesorskom nalogu, ovdje iz levo gore imate ovaj takozvani waffle. Kad kliknete na njega dobit ćete ovdje spisak aplikacija i izabrat ćemo aplikaciju Forms. To je jedan način, a drugi način je, znači možemo i ovdje pretražiti po ključnoj reči Forms, kliknuti na aplikaciju Forms. Znači, kada otvorimo ovdje aplikaciju Forms, vidjet ćemo ovdje da postoje opcije kreiranja dve vrste takozvanih dokumenta, to je test ili obrazac. Znači, test su testovi preko koji se može i ocenjivati zadatak i poslati učenicima, a obrazac su u principu neke ankete, kao što je, sad ćemo pokazati ovdje već jednu kreiranu od ranije, samo da je pronađem, evo recimo izbor đaka i generacije. Posle ćemo vidjeti kako se to pravi. Znači ovo je ta jedna forma gde se upisuje ime same forme, podnaslov, biramo učenika i onda ide pitanje, znači koji je vaš izbor od ponuđenih učenika. To je znači kreirano je tako kao prvo pitanje i
ispod toga imamo drugo pitanje, recimo ako hoćemo da dodelimo određeni broj zvezdica, recimo, ili poena tom pitanju. I sam kreator ovog formulara, odnosno ove ankete, ima ovde opciju na drugoj kartici odgovori i tu može vidjeti odgovore za to pitanje. Znači možete vidjeti ovde ko je odgovorio i ko je i kako odgovorio. Izvinjam se, ovo je znači samo da obaveštenje isključim. Znači imamo odgovore i imamo ovde grafički prikaz. I to je jedan od tipova. Sad ćemo se vratiti na formu i da vidimo kako se u principu prave testovi. Znači kliknut ćemo ovde novi test ili možemo da menjamo neki stari. Evo da ne bi sad pravio novi, ja ću recimo da pokrenem neki drugi, recimo ovaj koji se zove test iz srpskog jezika, neki koji je već započet. Evo, znači ovde kreirate pitanja, kreirate poene i tačne odgovore. Evo recimo, ajde da kažemo ovo prvo pitanje. Znači prvo pitanje je izbor. Znači pitanje je, kucate ovde pitanje i onda kucate koji su to odgovori za pitanje, recimo kako se zove pesma koja sadrži i elemente lirskog i elemente epskog kazivanja. I onda su ponuđeni odgovor oda, ditiram, poema, pesma u prozi. Znači onda ovde označite tačan odgovor, onda da li je moguće izabrati više odgovora. Ako uključite više odgovora, moći ćete štiklirati neke druge odgovore ovde. Znači tačan odgovor, recimo. Ako isključite više odgovora, ostavljate opciju samo jedan tačan odgovor i ovde, klikom ovde na ovaj klizač, možete označiti da li je ovo pitanje obavezno ili nije za odgovaranje i dobijete jedno pitanje za test. Pored toga, ispod imate opciju poeni, znači koliko poena je odvojeno za ovo pitanje. Ispod ovog pitanja koje imamo ovde imamo drugo pitanje, znači ovo prvo pitanje je tipa izbor, znači izbor jednog od ponuđenih odgovora, a drugo je pitanje tipa tekst, znači u principu unosi se odgovor, učenik unosi odgovor i ispod toga vi definišete koji su to tačni odgovori. To je znači drugo pitanje koje je drugog tipa. Naravno, takođe možete ovde da promenite broj poena. Onda imamo dalje dodavanje, evo pokazat ćemo kako je to, znači imamo izbor. Ovo je u pitanju izbor, može biti tipa izbor, tipa tekst, tipa ocenjivanje, kao što je to bilo u onom izboru, znači možete ovde kreirati pitanje jednog tipa ocenjivanja, koliko recimo, ne znam, koliko zvezdica dodeliti, recimo ako je pitanje neka anketa i to mogu biti zvezde ili može biti broj, kao ponuđen. To je znači, možemo to pitanje ovde obrisati. Sad ćemo vidjeti dalje. Znači, pitanje imamo još pitanje tipa datum, znači kao pitanje neki datum, kao ponuđeni odgovor. A postoji i specijalna pitanja. Recimo, evo sad ćemo otvoriti ovaj jedan test iz matematike. Da vidimo recimo ovaj. Ne, ovaj srpski, izvinjam se. Dobro. Evo imamo test iz matematike i tu je jedno kreirano pitanje. Sad ćemo vidjeti kako se u stvari
pravi pitanje iz matematike kao specijalna vrsta pitanja. Napravit ćemo isti ovaj primjer kao što je u prvom zadatku. Kliknete dodaj novo, izaberite opciju izbor. Kada se otvori, kucate znači ovde ime pitanja. Znači kucamo ovde pronađi rešenja kvadratne jednačine. Ovdje ćemo kliknuti na više postavke, znači to su ove 3 tačkice sa strane u donjem desnom uglu pitanja samog. Znači označeno je, treba bude označeno matematika, znači kad je označeno matematika, za odgovor možete kreirati odgovor, kao odgovor, znači jednačinu matematičku, znači x, recimo x, pa kvadrat, pa onda x na kvadrat minus, evo recimo x na kvadrat minus 13, x plus 12, tako je bio primjer, plus 12, pa onda jednako 0. Znači, kreirali ste pitanje, to je isto pitanje kao gore. Sam sistem, sam program će vam dati ponuđene odgovore, osim tačno, koji je već obeležen ovde, kao tačni. Daće vam još neke ponuđene, to znači da ne morate sami da kreirate sve, nego kliknete ovde dodaj sve i dobit ćete sve ponuđene odgovore. U ovom tipu izbor, znači učenik će ovde birati koji je tačan odgovor, ili možda vam je, možda ćete želiti da kucate, onda kucate sami odgovor i dodajete ih naknadno. Možete omogućiti više tačnih odgovora, da li je polje obavezno ili nije. I tako kreirate sva pitanja do kraja testa. U principu, vidjet ćete ovdje u gornjem uglu piše test iz matematike sačuvano, znači kad god vi dodate neko pitanje, to pitanje će ovdje da se, to pitanje će bude sačuvano u samom testu. Kako možete podeliti đacima? Evo najlakši način, dugme podeli, odnosno deli, u gornjem desnom uglu, pored ove 3 tačke, znači pogledat ćemo prvo ovdje postavke, odnosno kad kliknete 3 tačke imate postavke samog formsa, znači možete ovdje označiti automatsko prikazivanje rezultata ili isključiti ako ne želite da to đaci vide. Ko može da ispuni obrazac, znači birate to, imate opcije za odgovore, onda potvrde odgovora, znači to možete kreirati po vašoj želji, a pored te opcije imate dugme deli. I šta je sad najlakše ovdje? Iskopirati ovo, iskopirati HTTP, odnosno web adresu samog testa, i onda vi to možete poslati na mail. Sad ako pogledamo ovdje, imate opciju već ovdje kopirajte vezu, odnosno URL, kliknut ćemo na to, ili imate opciju poslati na mail, poslati preko e-pošte. Znači možete poslati direktno učenicima ili grupi učenika, ili kako smo rekli možda na kanal, evo možemo i to. Recimo imamo kanal matematika, ako kliknemo ovdje 3 tačke i kliknemo preuzmi adresu e-pošte, sada ćemo se vratiti ovdje, kažemo kopiraj, znači za kanal matematika, ovdje kažemo opciju pošalji preko e-pošte. Sada će nam dati da izaberemo, možemo preko Outlooka, desktop aplikacije Outlooka, ili možda iz web aplikacije Microsoft Edge ili Chrome. Hajde probamo ovako. Sad bi trebalo da nam otvori web aplikaciju, ali nešto tu neštima trenutno. Dobro, ajde, posle ćemo preko druge neke aplikacije. Recimo ova je defaultna aplikacija u samom Windows 10
računaru, znači to je opcija aplikacija pošta ili mail. Znači kucamo ovdje email adresu, ovu koju smo preuzeli za kanal matematika. Tema je test iz matematike. Otkucamo poruku. Pošaljemo, ako sam dobro iskopirao ovdje samu email adresu i ako pogledamo ovdje recimo učenički ovaj pregled, evo stigao je mail i stigao je tačno na kanal matematika, znači na njegovu adresu. Ovo je tema, odnosno subject, ispod toga ide tekst poruke, e-maila i ovdje se može prići, ako sam, u stvari nisam iskopirao, ali da, možete otvoriti u stvari u originalnu poruku dobro, nećemo sad, ali recimo to je način na koji možete da, evo kliknut ćemo ovdje kopiraj. Ja sam zaboravio link da pošaljem, ali evo recimo da je poslat link mailom, znači trebao sam da iskopiram taj link, ali evo odmah ću da ovdje kod učenika otvorim još jedan prozor, link forms prezentacije, nije se iskopirao, da vidimo ovako, ovo je email adresa, znači ovo treba da se iskopira ovdje, forms. Ostalo, evo. Ovo je već, dobro, ja sam već rešavao kao ovaj učenik, ne može jedan učenik da dva puta da rešava isti test. Tako je označeno, mada se može to i promeniti, ali evo, probat ćemo to sa nekim drugim. Test. Ja recimo, da vidimo, imamo test iz biologije, samo da imamo ovako. Kliknemo deli, kopiraj, otvorit ćemo učenički ovdje prikaz. Imamo već odgovor, da, nemam baš sreće. Ali ovdje sada ako je sve u redu, ali evo napravit ćemo novi, nije bitno. Novi test, neka bude to. Znači, otvaramo novi test, naslov testa, test iz fizike. Onda ovdje opis, za peti razred. Znači, to je naslov, podnaslov i onda dodajemo pitanje. Rekli smo dodajemo izbor. I onda ovdje dajemo pitanje, dobro, sada ne bi gubili vreme, ja ovdje neću dodavati neke smislene odgovore, ali recimo, znači, opcija, evo, ovdje nećemo izabrati matematika, ali recimo opcija 1, opcija 2, kliknete dodaj opciju, znači ako za više opcija dodaj opciju i označite recimo tačan odgovor. Možete obrisati onda ovu poruku, odnosno ovu opciju, neku od ovih opcija, dozvoliti ili ne više opcija, upišemo broj poena i ako smo završili idemo dalje, dodaj novo pitanje,
Na primjer, pitanje tekst. Na pitanje broj 2. Unesite odgovor. Znači, traži se od učenika da unese neki odgovor, a vi ovdje dodate tačne odgovore, ako ih ima više. Recimo, ako je bilo pitanje, pa dobro, sad da ne razmišljamo o tome, ali recimo tačan odgovor je, recimo, ne znam, A ili malo A. Ajde ovako, 2 tačna odgovora. Bože. Da, izvinjavam se, ne može malo A i veliko A, u stvari ovdje nije sjediti. Znači ovdje mora nešto drugo da bude kao odgovor. Znači unećete pitanje. Šta se još može se dodati neka datoteka uz ovaj test, u stvari uz ovo pitanje, a možete dodati neki ovdje klikom sa strane naslova ovdje opciju da, dodavanje multimedijalnog slike ili videa. Znači to isto možete koristiti kada završite ceo test, znači ovdje idemo na opciju deli, iskopirat ćemo ovdje URL ili ćemo ovdje iz same otvoriti poštu i iz e-pošte poslati taj link, poslati učeniku i učenik kada otvori ovdje test, moći da odgovori na njega. Znači evo, prvo pitanje je pitanje tipa izbor, drugo pitanje je pitanje tipa tekst, znači unosi se neki tekst. Dobro, kliknete prosledi i ako ste omogućili prikaz rezultata, klikom na dugme vide se rezultati. Znači, i vidi se tačan odgovor. Prvo pitanje je odgovoreno, tačna je opcija 2, drugo pitanje nije. Ako se vratimo sad na pregled kod samog profesora ovdje i otvorimo taj test. Znači vidimo ovdje, ukupno su 2 pitanja po 20, to je 40 poena. I sad možemo ovdje, kada kliknemo na karticu odgovor, da vidimo odgovor svih učenika. Znači trenutno je ovdje jedan učenik odgovorio. Možete pogledati odgovore. I ovdje vidimo izbor učenika, znači ovo je jedan učenik, ali kad budu svi odgovorili, ovdje u padajućem meniju moći ćete da pregledate sve testove za sve učenike i da vidite indikaciju ko je odgovorio tačno, ko nije i koliko je poena ko dobio ovdje na testu. Znači ovako imate po pitanju i također možete sačuvati ili otvoriti u Excelu tabelu sa tabela test iz fizike. Otvorenje datoteke, kliknemo i otvara nam se u principu rezultat u tabeli. Znači imamo na ovaj način tabelarni prikaz, imamo grafički, znači ovdje ćemo imati spisak rednih brojeva, odnosno ID-eva učenika, vreme i ostalo. Šta možete još ovdje podesiti? U principu kada pravite test u podešavanju samog testa možete podesiti i vreme. Znači ako je ograničeno vreme za test, može se i to podesiti ovdje. Znači to je aplikacija Forms, ovo je jedna od aplikacija vjerojatno koju ćete često koristiti, a pored toga evo u aplikaciji Teams pokazat ćemo alat koji se zove zadaci. Znači kako kreirati zadatke i kako ih dalje kako ih deliti sa učenicima i tako, sad ćemo da pređemo na to. Znači u levom ovom
levoj traci, odnosno levom baru, vertikalnom, imate ovde već zaključenu aplikaciju, odnosno ovaj alat koji se zove Zadaci. Možete kliknuti na njega ili možete kliknuti ovde ispod imena tima. Evo samo da promenimo, recimo, da promenimo tim, znači kliknemo ovde na zadatke. I da vidimo sad kako se to radi. Evo kreiranje zadatka, dole u levom uglu imate dugme, kreiraj. Možete kreirati zadatak ili test. Znači to je aplikacija koja inače u pozadini koristi Forms aplikaciju, ali je aplikacija koja je vezana za sam Teams i olakšava ovde kreiranje samih testova. Znači prvo će nam se otvoriti da izaberemo tim. Evo izaberat ćemo 501. Idemo dalje. I otvara nam se forma za kreiranje zadatka. Znači unesite, znači kažemo zadatak ili recimo domaći. Domaći zadatak iz matematike. Unesite u pusto, znači vi možete ovde otkucati ili iskopirati u obliku teksta taj zadatak ili možete da kažete, odnosno da zakačite, kliknete na priloži i trebalo bi da nam otvori, sad ćemo, evo. Možete izabrati da li je taj dokument koji ste kreirali kao zadatak, recimo neki tekstualni dokument, da li je to na OneDrive-u, ili je na Teamsu, ili je na računaru. Znači kliknemo otpremi sa uređaja, evo ja sam to već kreirao, pa ću ovdje da izaberem dokument koji u Wordu otvori. Znači zakačio sam domaći zadatak u obliku Word dokumenta. Onda ćemo upisati broj poena za taj domaći. Možemo izabrati da li je to za sve učenike ili samo za poneke i upisati njihova korisnička imena. I ovdje možemo birati neki, recimo, rok za predaju, datum i vreme. I ovdje na kraju možemo to dodati u kalendar ili ako kliknemo ovdje na dugme gore desno dodeljivanje, dodelit ćemo šta se dešava. Znači ovdje kaže objava obaveštenja dodele na kanal opšti podaci. Znači ako bi sada kliknuli dodeljivanje, nama taj obaveštenje ide u kanal opšti podaci na timu koji smo izabrali, ili možemo da izaberemo, ako kliknemo u redi, pošto je to već matematike, postoji kanal za matematiku u samom timu, ovdje će nam se prikazati spisak kanala u timu koji smo izabrali. Izaberemo matematika, kliknemo gotovo, znači označili smo da ide na kanal matematika i kliknemo dodeljivanje. I evo sad ćemo pogledati kako to izgleda. Evo sad postoji već obaveštenje u aktivnostima i u timovima, ali ćemo preći na učenički ovde. Pregled kod učenika ovde. Znači ovde smo, da kažem, ulogovani na Office portal sa strane učenika i ovde sam ja ulogovao posebno kao Teams, znači preko web adrese teams.microsoft.com. I ovde vidimo oznaku aktivnosti i vidjet ćemo da je domaći zadatak, znači kreiranje domaći zadatak. Možemo odatle da ga vidimo, ili ako odemo na timovi, izaberemo tim. Nije to ovaj tim, ja se izvinjam. Tim je
25.1. matematika. Evo, domaći zadatak iz matematike i piše krajnji rok 20. Kliknemo prikaži zadatak, znači evo kako će učenik kada reši zadatak, kako će to da vrati profesoru. Znači, klikne na zadatak, imaće ovde tekst ili dokument priložen, onda može znači da otvori u usluzi Teams, otvoriti u programu Word ili Word Online, preuzmi, znači da snimi na računar i da reši sam domaći zadatak. Kada reši domaći zadatak, znači sačuva taj dokument kao rešenje i onda može da ga recimo otpremi sa računara. Idemo ponovo na folder gdje je sačuvan dokument, domaći zadatak, recimo rešenje, otvori i kliknut će na dugme predavanja u ovim desnom uglu. Evo, ima tu i zgodne animacije i poruke moguće osvojiti sljedeći broj poena 40. Evo ovdje imamo još jednu opciju posle slanja opoziv predatog zadatka. Ako nešto nije u redu, pa hoćemo, mislim učenik hoće to da ispravi. I evo sad ćemo pokazati kako se ocenjuju zadaci. Znači vratit ćemo se ovdje u Teams nastavnika. Kod njega je također među aktivnostima obaveštenje oko ovog domaćeg zadatka. I zadaci se ocenjuju tako što se klikne na aplikaciju zadaci sa leve strane, izaberemo konkretno zadatak, to je ovaj domaći zadatak iz matematike. Kada otvorimo ovdje taj zadatak, vidjet ćemo ko je predao i ko nije predao zadatak. Recimo, pošto je to jedan, znači imamo tu spisak svih članova tima, odnosno kanala, kliknemo predao zadatak i onda nam se otvara ovdje taj zadatak domaći sa odgovorima koje učenik napisao. I sa desne strane ovdje vidimo jedno polje za povratne informacije i možemo tu otkucati neku povratnu poruku. Nije dobro rešenje za drugi zadatak. Recimo, nešto otkucate ovdje neku promjenu i ovdje dodelite, recimo, ne znam, 25. Broj poena za taj zadatak, ocenili ste zadatak, kliknete vrati i taj zadatak se vraća učeniku. Ako ponovo pogledate ovdje na samom zadatku, odnosno u aplikaciji, da vidimo samo analitiku, sad da nam otvori. Znači izaberemo zadatak i vidjet ćemo ovdje na kartici za vraćanje ko još nije predao i vraćeno piše kome smo ovdje zadatak već vratili i ocenili, koliko ima poena. Kada pogledamo ovdje kod učenika, također ćemo vidjeti obaveštenje sa aplikacije zadaci. Znači ovdje vidite ovdje piše zadaci, znači sama aplikacija zadaci preko svog konektora u stvari poslala obaveštenje o aktivnostima ovdje i piše zadatak je vraćen, ispod toga piše prikaži zadatak. Znači ovako je najbrže vidjeti nove
nove vesti i dobit ćemo ovde povratni zadatak, piše koliko smo osvojili, sad je učenik koliko je osvojio poena, 25 od 40, ovde piše povratna informacija. I to je u principu kako se radi ocenjivanje zadataka. Sada ćemo se ponovo malo posvetiti OneDrive ovoj opciji iz Office 365 paketa. Da otvorimo. Znači, samo da vidimo kako to izgleda. Znači, već smo rekli da ovde imamo tu aplikaciju koja radi sinhronizaciju. Vidjet ćemo da li je ona aktivna, da li se sinhronizuje trenutno ili ne. Ako kliknemo ovde na oblačiću donjem u status baru, vidjet ćemo ovde poslednje dokumente koji su sinhronizovani. I vidjet ćemo možda status ako nešto nije u redu. Ako ovde otvorimo OneDrive na samom portalu, da ubijemo ove prozore sa formularima. Evo, otvori nam se, znači rekli smo da ovde mi već imamo, kad kažemo otvori fasciklu, vidjet ćemo da su u stvari to su ti folderi i to su fajlovi koji se inače sinhronizuju. Ako nismo isključili neke fajlove za sinhronizaciju, kao što sam to ranije napomenuo, mi ćemo ovde vidjeti sve foldere i fajlove koje se nalaze ovde, a sad bi samo da vam ovde pokažem kako se recimo dodaju dokumenti i kako se u stvari ovde dodaju prava. Znači, jedna od najvažnijih karakteristika paketa o celom Office 365, odnosno Office aplikacija i ostalih aplikacija koje se nalaze u paketu je da vi možete podeliti, odnosno šerovati fajlove i zajednički raditi na njima. Znači, ovdje imamo opciju da direktno na OneDrive-u u cloudu kreiramo, znači, foldere i fajlove. To su Office online fajlovi. Znači, možemo ih kreirati ili ih možemo otpremiti sa računara. Znači, od deke ili možemo vidjeti sinhronizaciju i što možemo da uradimo, recimo za neki dokument, ovde kada postavite miša na dokument, vidjet ćete ovde jednu ovde sličicu koja se zove deliti izabranu stavku sa drugim ljudima. Znači, način na koji možete dokument sa vašeg ličnog OneDrive-a da podelite. Znači, rekli smo da su sami oni fajlovi koji se nalaze na Teamsu već deljeni između svih članova tima, a oni dokumenti koji se nalaze na OneDrive-u, to su lični dokumenti vaši, ali takođe možete ih podeliti sa članovima neke grupe ili tima ili možda sa pojedincima. Znači, imate ovdje opciju da kliknete deli ili da kliknete ovdje na 3 ove uspravne tačkice. Imate istu opciju deli, imate opciju kopire vezu i tako dalje. Znači, kliknut ćemo na deli i sad ćemo imamo šta dobijemo tu. Po defaultu imate ovdje opciju da podelite za sve ljude u preduzeću. Znači, vi ako hoćete samo za pojedine osobe da podelite tu vezu, vi ćete kliknuti ovdje na ovu opciju, znači da ne bi mogli svi da vide, baš pošto ovdje u principu na vašem domenu to su svi profesori i nastavnici svih škola, znači sve je pod jednim domenom ministarstva. Znači, ovdje izaberite svaku ko ima vezu ili, znači, ako hoćete pošljite link ili, još bolje, određene osobe, znači konkretno navesti osobe sa kojima se deli ovaj dokument i ovdje možete da u drugim postavkama kliknete dozvoli uređivanje, odnosno editovanje ili ne. Znači, ako nije uključeno, taj dokument koji ste podelili je samo read only, znači samo može da se čita. Ako kliknete dodeli,
dozvoli uređivanje, znači osoba koja otvori dokument može i da ga menja. Znači u slučaju da vi hoćete da radite zajedno sa drugim profesorima ili učenicama na jednom dokumentu, ili učenici između sebe imaju neki zajednički rad, možete označiti dokument kao dozvoli uređivanje i kada kliknete primeni, ovdje će vam tražiti da unesete konkretno koji su to nalozi sa kojima delite ovaj dokument. Ja ću izabrati ovdje jedan test koji imam. Evo. Po broju korisničkom imenu ili imenu možete izabrati, kliknuti neku dodatnu poruku. I šta se dešava? Kliknite pošalji. Veza je poslata. Znači sama poruka je poslata na e-mail i konkretno osoba će u svom Outlooku, znači kada otvori ovdje svoj Outlook, ona će vidjeti ovdje poruku sa samog OneDrive-a i da može da pristupi tim failovima. Gdje se nalazi ti failovi? Znači ovo su u principu na levom meniju moje datoteke, to su same datoteke, lične datoteke koje se nalaze na samom OneDrive-u ili ovdje u samoj fascikli, odnosno folderu, OneDrive folderu na lokalnom računaru. Ispod toga imate nedavne dokumente na kojima je rađeno i imate, ispod toga piše deljeno. Znači ovo deljeno ima dva ovdje taba, dve kartice, deljeno sa vama, znači to je ako neko sa vama podeli dokument, tu možete da ga pronađete, osim što ćete dobiti obaveštenje mailom, i drugu gdje piše ono što delite vi. Sada kada ovdje kliknete vidjet ćete ovdje da je koji su to dokumenti podeljeni. Također ćete ovdje ako kliknete vidjeti ovdje kako je to podeljeno. Kao što možete da delite pojedinačne dokumente, također možete deliti cele foldere. Ako delite dokumente, imat ćete indikaciju tu da su dokumenti podeljeni na samom OneDrive-u u cloudu, a također ovdje ćete imati i na OneDrive folderu na računaru tu opciju vidljivu. Evo sad ako otvorimo ovdje OneDrive, vidjet ćemo ovdje dokument i evo ovdje vidimo ovdje sličicu osobe, malu sličicu osobe, i to znači da je taj dokument deljen. Također možete desnim klikom ovdje na dokument i samom foldera koji se sinhronizuje sa cloudom kliknuti desnim klikom na opciju deli i ovdje se otvara slična opcija gdje također možete dalje podeliti ovaj dokument sa svim osobama u preduzeću ili kliknuti opciju svako ko ima vezu, odnosno svako ko ima link, kažete primeni, svako ko ima vezu može da prikazuje, znači ovdje kliknete kopiraj vezu i kliknete dugme kopiraj. Na ovaj način možete poslati mailom ili preko Teamsa ili na kanalu Teamsu poslati ovaj link, što znači da ako je označeno da svako može da. Evo sad ćemo da se vratimo na Team, da pokažemo recimo, nije bitno, evo recimo ovdje.
kliknemo novi razgovor i sada ćemo da podijelimo taj link, tu vezu. Sada ako mi ovdje iskopiramo, dobit ćemo neki dugačak link koji nije baš nešto pregledan. Znači ovdje možemo da iskoristimo opciju napredne editovanja. Pa možemo ovdje da kažemo pogledajte ovaj dokument i da povežemo neku reč ili celu rečenicu. Kliknemo ovdje na vezu i da iskopiramo sa tu adresu koju smo podelili u prethodnom koraku. Samo se izvinjam. Kliknemo umetni i evo, kad kliknemo pošalji, dobili smo ovdje, znači možemo, onaj ko gleda kanal može da pristupi ovdje klikom na link ili direktno da otvori fajl. Znači klikne na link, fajl se otvara u Word Online. Ovdje. Sada ćemo pogledati još jednu aplikaciju koju ćete vjerojatno često koristiti, a ona se zove Beležnica za razred, odnosno OneNote Classroom na engleskom. Znači OneNote Classroom to je u stvari jedna verzija prilagođena školskim ustanovama i upotrebama u školama. Znači OneNote je aplikacija, Office aplikacija koja je inače poznata kao aplikacija beležnice još iz verzije Office 2013. Ako se sada vratimo u samu Teams aplikaciju, vidjet ćemo ovdje da se na svakom timu, znači prvo ako izaberemo tim, vidjet ćemo da na opštem kanalu svaki tim ima ovdje, osim kartice zadaci koji se pogledali, ima kartica koja se zove Beležnica za razred. I ako kliknemo na Beležnicu za razred, otvara nam se ovdje u okviru tima. Samo moment. Znači otvara se Beležnica za razred za taj tim. Što možemo pogledati ovdje i iz samog Office 365 portala. Ako kliknemo ovdje na prikaz Office aplikacija, u spisku aplikacije imamo ovdje OneNote. I možemo vidjeti klasične OneNote, odnosno beležnice, ili ovdje na jednom tabu beležnice za razred. Ako ga otvorimo, vidjet ćemo ovdje beležnice koje su već kreirane za timove. Recimo opet jedan beležnica. Evo sada ako otvorimo beležnicu za razred, vidjet ćemo ovdje da tu postoje već kreirane sekcije u beležnici za razred, a to su sekcija biblioteka sadržaja. Biblioteka sadržaja, to je sekcija u kojoj možete ovdje, učenici mogu samo da pregledaju sadržaj koji im je dostupan. Ispod toga prostor za saradnju je prostor, odnosno sekcija u kojoj možete pogledati već neke postojeće foldere i kreirati nove, ali recimo evo pitanje učenika, znači to je prostor na kojem mogu da sarađuju i profesori i učenici zajedno. U samoj toj sekciji možete kreirati, ili bilo koji drugi možete kreirati nove stranice
i raditi dalje na njima. I osim toga onda imate sekcije koje su vezane konkretno za učenike u odeljenju, odnosno članove ovog tima, sa nekim podrazumevanim folderima, odnosno sekcijama za svakog učenika. Znači, to su u principu sekcije kojima učenik ima pristup, odnosno učenik ima pristup samo svojim sekcijama ovde, a profesor može da vidi sekcije svih učenika. Znači, ovde možete vidjeti već neke kreirane foldere, znači propratni sadržaj, tekstovi, domaći zadaci. I u okviru njih možete raditi pojedinačno sa svakim učenikom, znači prosto za saradnju svih učenika, i biblioteka sadržaja je u principu pristup tekstovima, odnosno dokumentima koji se ne mogu menjati, ali mogu se koristiti u samoj nastavi od strane učenika. Za bolji pregled možete otvoriti ovde i, osim u Teamsu, možete kliknuti ovde otvori u pregledaču i otvoriti u pregledaču, znači ili u aplikaciji OneNote, desktop aplikacija, da kažemo ovako. Kada kliknete otvori u aplikaciju, on će vam dati opciju da otvorite u OneNote aplikaciji. Ovde trenutno su dve aplikacije, zato što je jedna kreirana, jedna je instalirana preko Office 365 paketa, a ova druga što piše OneNote for Windows 10, to je isto OneNote aplikacija, ali po defaultu instalirana sa samim Windowsom. Znači, možete kliknuti opciju otvori u pregledaču i onda dobiti malo bolji pregled ovde same aplikacije. Znači, otvore se isti pregled, ista beležnica, odeljenje 501. Naravno, kao i ostalim online aplikacijama, kada kreirate recimo novu ili dodate stranu, evo recimo dodajemo stranu, kada ćemo domaći iz matematike, i ovdje ćemo umetnuti ono što smo radili recimo preko testa. Evo, recimo ovako nešto. Ovdje nemate, kada kliknete ovdje na datoteka, vidjet ćete ovdje ne postoji save as ili save, odnosno sačuvaj. Znači, automatski se sadržaj čuva, nove strane se automatski prave i moguće im pristupiti od strane učenika ili nastavnika, odnosno svih onih kojima je to dozvoljeno. Znači, beležnica za razred je još jedna aplikacija koju ćete vjerojatno često koristiti u svom radu u Office 365 paketu. A sada ćemo pogledati još neke aplikacije. Vratit ćemo se ovde na sam Office 365 portal i na primjer pogledamo samo aplikaciju Outlook. Znači, možete otvoriti aplikaciju Outlook on the web, znači web verziju. Otprilike korisničko iskustvo u samoj aplikaciji Outlook on the web i desktop aplikacije Outlook je slično. Možete otvoriti iz Office 365 paketa koji je instaliran na vašem računaru. Evo, ako otvorimo ovde na samom računaru, vidjet ćete ovde sve opcije i recimo kod opcija, samo da pokažemo, recimo kod opcije kalendar u samom, recimo izabrat ćemo ovde neki, samo da ovde prikažemo i same aplikacije Outlook.
u kalendaru možete kreirati, definisati u kalendaru sastanak, ili, znači još jedan način, osim direktno iz Teamsa, je kreiranje novi Teams sastanak. Znači možete iz samog Outlooka definisati sastanak kao Teams sastanak, Teams meeting. Naravno unosite kao inače naslov, obavezne članove, odnosno one koji će pristupati, opciono ako neko želite dodati koji je opciono pristupljen, vreme početka, vreme kraja, lokaciju ne navodite jer je to Teams meeting. Znači to je još jedan način kako zakazati Teams meeting osim i samog Teamsa. Na ovaj način šaljete svima koji su ovdje upisani kao obavezni, šaljete im mail i šaljete im link ka tom Teams sastanku. Kliknite pošalje. Bez teme, znači ovdje upisati temu. Kliknite pošalje, znači i oni će pojavit će se ovdje u samom kalendaru. A naravno, ako smo to i u kalendaru iz Teamsa, također evo pojavio se taj sastanak. Ovdje već možemo pogledamo neke od ranijih poruka, naravno i poruke koje dolaze iz same Teams aplikacije. Znači imate dva pominjanja, to smo što smo rekli pri korišćenju odnosno opcije mention, odnosno pominjanja. Tamo gdje god je pomenuto, recimo ako ste član tima pa ste pomenuli ceo tim, svako će dobiti ovdje poruku. Evo poruke druge, da vas je neko ovdje dodao recimo u tim, isto ćete dobiti u svom Outlooku poruku. Znači ovdje možete vidjeti u principu opcije i samog Teams Online programa, ili ovo je podsjetnik, znači imamo prijemno sanduče iz desktop aplikacije. Znači to što se tiče aplikacije Outlook, tu ima u principu, verovatno ste već navikli da koristite, ali sam Outlook za neka dalje uputstva pokazat ću vam gdje možete da ih pronađete i preuzmete. Još ovdje da pomenemo još neke aplikacije kao što je ovo ranije pomenuti SharePoint. Sad ćemo pogledati kako on izgleda ovdje. Kada kliknete na SharePoint, dobit ćete prvo ovdje kojim sve to grupama pripadate, odnosno koji sve sajtovi su ovdje kreirani na samom SharePointu. Znači kao što smo pomenuli, SharePoint je jedan internet portal koji služi za internet strane samih grupa kojima pripadate, odnosno timovima, pošto se automatski pri kreiranju svakog tima kreira se Office 365 grupa i čiji ste vi članovi ako ste član tima, i kreira se sajt. Znači ovdje možemo da vidimo da je ovdje je osoba u pitanju je učenik i on je član, pošto je član tima 501, on je i ovdje član sajta 501, znači internog sajta za taj 501 za taj tim. I naravno može da se vidi ovdje početna strana, znači to je u principu internet neka strana, početna strana portala koju vlasnik, u ovom slučaju je to profesor koji je kreirao tim, može dalje da recimo dizajnira
I također ovdje se sad možda više koristi za samu interakciju između profesora i studenta ili đaka, koristi se Teams, ali je moguće koristiti znači sam ovaj SharePoint portal, gdje mi ovdje možete da vidite ako ste otvorili ovaj 501 SharePoint, vidjet ćete ovdje među dokumentima i sve one, znači general je u stvari osnovni, opšti u stvari kanal i matematika srpski, i možete vidjeti ovdje dokumente, same dokumente koje pripadaju kanalu. Znači u osnovi u samoj pozadini tima, ako ovdje pogledate, kliknete tim, evo to je taj tim sa njegovim kanalima. Recimo ovdje imate kanal matematika, kartica datoteke, znači sve ono što vi postavite na tim, sve ono što se nalazi u samim datotekama tima, kao što vidimo ovdje, oni su u stvari, ti dokumenti su pothranjeni ovdje na sam SharePoint portal. Evo, sad možemo da vidimo, znači to su ti fajlovi koji se nalazi u timu. Znači sam SharePoint predstavlja jedan internet portal i predstavlja jedan dokument management sistem, odnosno sistem za upravljanje dokumentima. Znači OneDrive fajlovi, to su fajlovi lični fajlovi, fajlovi svakog člana, profesora ili učenika, i imate tu 1 terabajt prostora na cloudu za lične fajlove, a zajednički fajlovi, fajlovi celog tima, znači grupe, nalaze se na SharePointu, to su fajlovi grupe ili fajlovi samog tima. Znači, ovdje klikom na ovaj waffle, možete vidjeti spisak drugih aplikacija, pa možda kasnije koristiti još neke. Recimo, planer aplikacija za planiranje nekih projekata. Znači, u samoj planer aplikaciji možete praviti projekat i dodeliti neki plan. Da li je to public ili private plan, ime plana, recimo proslava Nove godine. U samom tom planeru to je neki sistem gdje možete brzo da kreirate neke zadatke, recimo ako je proslava Nove godine, da dodeljujete ovdje na listu šta treba uraditi, znači kupovina da bude recimo jedan task, jedan zadatak kupovina ukrasa, kažete to treba da se obavi najkasnije do 24. do petka, da dodelite nekog člana tima za taj zadatak. Znači to je i tako dalje. Kupovina ukrasa, dodeliti drugi zadatak, na primjer ako je to u pitanju catering, također recimo dodeliti ko to treba da obavi, možete nekog drugog, recimo ajte kada napravite te taskove možete vidjeti dalje njihov status, da li su trenutno in progress, znači da li je neko pokrenuo, da li se kasni sa tim zadatkom i da li su izvršeni zadaci. Znači ovaj učenik
koji je dodeljen kada promeni status zadatka koji mu je dodeljen. Znači, dobit će ovdje da opciju da kaže završio sam zadatak i status zadatka će biti prebačen u completed. Znači, to je neka aplikacija koju možete koristiti recimo za neke projekte. Tu možete vidjeti još različitih aplikacija kao što je recimo To Do. Znači, To Do je aplikacija nešto što je ranije u samom Outlooku predstavljao task deo. Znači, imali ste mail, imali ste kalendar, imali ste task ili taskovi ili zadaci. Sada je tu aplikacija koja se zove To Do i koja je preuzela neke od ovih funkcija samog dela aplikacije task. Kada otvorite To Do, vidjet ćete nešto što predstavlja kao neku To Do listu. Znači, možete napraviti taskove, to su lični taskovi koji se kasnije mogu podeliti, za razliku od planer aplikacije i samih zadataka ili taskova za projekat. Ovdje možete sami kreirati neki podsjetnik za sebe. Znači, tu ima dosta drugih aplikacija, zanimljivih aplikacija koje možete koristiti. Pa sad u principu, pošto smo pri kraju, nećemo detaljno raditi, ali na samom sajtu e-nastava kada otvorite sajt e-nastava, osim ovih snimaka predavanja ovdje, pogledat ćete, možete dole naći i razna uputstva za aplikacije. Znači, ovdje ili klikom ovdje na Office 365 pa ćete izabrati samu temu. Znači, class notebook, staff notebook, to je slično beležnica koja je za staff, odnosno samo za profesore. I onda aplikacije Forms, Outlook, OneNote, PowerPoint, sve. Znači, ovdje možete vidjeti uputstva za različite aplikacije paketa. Znači, ovo je isto, znači ono što smo prikazivali ovdje na ovim predavanjima ili nismo, ali možete ovdje vidjeti informacije i skinuti ovdje, vidjeti kratke video vodiče. Možete se prijaviti na ovaj link na office365.com. I ovdje ako za većinu ovih tema, odnosno aplikacije, možete ovdje skinuti uputstva u PDF-u. Evo, kliknite ovdje na razne linkove, brzi vodič za Teams, uputstva za nastavnike, uputstva za učenike, video vodiče. Znači, to je nešto što smo radili ili nismo pomenuli, ali ovdje možete skinuti različite PDF-ove i video sadržaje za ovo ostalo. Otprilike, pošto smo završili, ja bih vam se zahvalio na prisustvu i još jednom da napomenem da možete da pogledate snimak ovog predavanja na ovdje sajtu e-nastava.rs. Znači, bit ćete i ovo današnje predavanje moći ćete pogledati ovdje u spisku predavanja. Posljednji čas će biti ovdje prikazan. Hvala vam puno i
Nadam se da ćete uživati u korištenju ovih aplikacija i da će im biti u principu korisne. Doviđenja i srećan rad. I srećna Nova godina. Prijetno.